Šta je tačno izazvalo eksploziju u kojoj su blizanci Milan i Neda Pavlović izgubili život još se istražuje, ali je izvesno da je uzrok neispravan ventil na plinskoj boci. Vršilac funkcije javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu Saša Đokić kaže za Zonu Plus da je zbog kvara ventila soba u suterenu kuće u kojoj je došlo do eksplozije bila ispunjena plinom. Brat i sestra su došli u goste na prvi sprat, ali su od jake eksplozije propali kroz pod. Mladića je plafon potpuno zatrpao. Upravo takvu stravičnu scenu zatekao je i Dejan Tocić, čovjek iz komšiluka koji je nakon eksplozije prvi uleteo u kuću pokušavajući da pomogne. Kad sam počeo da vičem da li ima još nekog u kući, jer se videlo šta je eksplodiralo, počeo sam se derem, imali dece neko iz kuće, iz ruševine mi je rekao da ima. Ušao sam unutra i zatekao prizor stravičan. Znači, 2 tela zatrpana u ruševinama. Pokušao sam dečaku da pomognem, ali nisam uspio. U eksploziji je 4 ljudi povređeno. U kliničkom centru kažu da je 1 osoba puštena na kućno lečenje, a da je preostalo 3 stabilno van životne opasnosti. Zbrinuti su na opštoj hirurgiji, ortopediji i neurohirurgiji. Među povređenima je i majka blizanaca, još 2 starije žene i 1 muškarac. Detonacija je oštetila 3 kuće u ulici Milana Blagojevića i 2 u Studeničkoj, kao i 2 automobila, Golfa i Škodu, koji su bili parkirani u neposrednoj blizini. Hitna pomoć stigla je na lice mesta za 3 minuta. Nedugo zatim i vatrogasci.